U ovom videu ćemo uraditi malu recenziju ove LED lampe koja je na baterije i ovog prijenosnog reflektora koji je na 220 V. A prije samog početka želio bih da se zahvalim ljudima koji su mi ovo poslali. Zamolili su da ih ne spominjem u videu, tako da ću to ispoštovati, ali oni će se prepoznati ko su. Gledali su moje videe i rekli su, kaže, dok si popravljao auto, osvjetljenje ti je pravo slabo, tako da se nadamo da će ti ovo pomoći. Jedna od 220, jedna od koliko ova mala, 3,7 V baterija. Tako da zahvaljujem se njima na ovome. A mi sada idemo da uradimo malu recenziju ove baterije i ovog reflektora ovdje, da ga otpakujemo, spojimo da vidimo kako to sve svijetli i funkcioniše. Još jednom hvala im što su mi ovo poslali. Kao mali znak pažnje. Još jednom hvala od srca pa da krenemo. Ovdje imamo ovu prijenosna lampa. Ovdje se puni, znači, najobičnije na punjač od telefona. Mislim da je onaj USB-C ulaz. Ovdje imamo, znači, možemo je zakačiti kada negdje nosimo, da je zakačimo ovdje. A isto tako možemo za ovu kukicu ovako i ona se može vrtiti. Dobra stvar kod ove lampe je, ovo je sve gumirano ovdje. Pali se tu. I ima ovo LED svjetlo tu, a na drugi pritisak ovog ovdje dugmeta pali se ovaj LED reflektor. Ovdje kaže da je u specifikacijama od njega 1200 mAh, 3,7 V, litijumska je baterija. Šta još nam tu govori? 1200 mAh. Tako da evo ga, da, 3 W je tu snaga, pretpostavljam, ove ovdje, a 1 W je snaga, pretpostavljam, ove ovdje. Isto tako ima indikator napunjenosti, tako da onako zgodna pravo stvar. Ja sam je napunio prije korištenja. Još jedna dobra stvar i može se ovako pod uglom stavljati kako vam odgovara i ovaj dio je magnetni, može da stoji bilo gdje da ga zalijepite, čak ovo, znači hvata za jedan dio željeza tu. Hajde da idemo sada snimiti malo u mraku kako on osvjetljava nešto. Dignut ćemo haubu na autu, ugasiti svjetlo, pa ćemo onda da raspakujemo ga naprijed. Evo ga, sad se nalazimo u autu, totalni je mrak. Kada upalim samo ovo ovdje LED, evo ga, svijetli perfektno. Sada kad upalim ovu, bukvalno sve živo svijetli. Dignut ćemo haubu. I evo koliki je mrak, ne vidi se ništa, znači bukvalno. Kada upalimo ovaj reflektor, možemo da posvijetlimo i da vidimo baš sve ono što nas zanima. A ukoliko dobro ne vidimo, možemo da upalimo ovaj veliki ovdje i sa njim sve da se osvijetli. Evo kažem, ovdje on je LED. LED je i može se zakačiti na metalnu neki dio. Tako da zakačimo ga tu. Evo vidite kako možete podešavati ovaj nagib. U svakom slučaju, pravo dobra, korisna stvar. Još jednom hvala onim koji su sjetili i poslali ovo. Nema se tu šta puno za reći. Vidjet ćemo koliko će trajati baterija kad se napuni do kraja i koliko može da traje, ali u svakom slučaju jako dobra i korisna stvar. Sada idemo na onaj veliki, u stvari na onaj 220 V, da ga raspakujemo, da vidimo šta i kako je sa njim. Kad smo istestirali ovaj mali od 3,7 V, sada ćemo da vidimo šta kaže ovdje. On je 10 W, SMD su ledovi na njemu, made in Kina. Tu ovdje imamo neke specifikacije
ali u svakom slučaju sigurno jedna dobra stvar. Ajmo ga raspakovati da vidimo šta dođe i kako. I wow. Odlično, odlično. Ovdje imamo 3 žice. Dobro, kabel ja imam, već sam ga donio, tako da ćemo ga spojiti. I evo ga ovdje, te neke specifikacije još o njemu, ali u svakom slučaju jedna ekstra stvar. Imamo dovoljno kabla tu koji je potreban da možemo ovo naštiklati. Živo me zanima kada ovo naštiklam kako će da svijetli. Evo ovdje sam ja pronašao već kabel. Nema veze, ovo nam dole i ne treba. Samo ćemo spojiti smeđu na smeđu, plavu na plavu i da možemo upaliti ovaj reflektor. Sad ćemo ovdje skinuti izolaciju. Opa, to ćemo tu izolirati. Pa ćemo onda sad uguliti na onom kablu. Dobar reflektor pravo, znači ima ovu iza nogaru, možete da stavite, evo da stoji ovako, kako već hoćeš. Skidamo izolaciju ovdje. Eto ga tu. Eto ga tu. I ovo ćemo zavrnuti. Tako. I sad ćemo ih spojiti. I onda izolirati. I upaliti u struju. Evo ga. Ovo sam spojio. Sad ću samo izolirati, da uključim u struju da vidimo kako radi. Pa ćemo to poslije zalemiti. Ovo je samo privremeno onako bez veze da spojimo prije uključenja u struju da vidimo hoće li raditi i nakon toga ćemo uzeti lemilicu pa ovo lijevo spojiti. Sve sam spojio, idemo sad samo upaliti da vidimo hoće li raditi ili ne. Eto ga, svijetli fercera, odlično. Sad idemo ovo izolirati fino, pa ćemo se onda baciti tamo da to uključimo, da vidimo kako ono svjetljava to sve. Ovu sam žicu skroz izolirao i ovdje je sklonio uz ovaj kabel. Ove sam fino ovdje povezao kao što vidite. I sad ćemo ih zalemiti. Kada ih zalemimo onda ćemo da to fino umotamo izolir trakom da ne može ispasti. Hajmo probati sad zalemiti ovo malo. Nisam neki stručnjak pretjerani, ali znam da to treba malo kalaja po ovome, da se ne može eto ga. Uspio sam. Mislim da sam uspio, jesam. Oprši se. Ta je gotovo, idemo sa drugu. Sad druga. To ovako ćemo malo.
Mislim, može se ovo izolir trakom zalijepiti, neće biti ništa, ali eto, bolje ga je nalit sa ovim kalajom i onda si 100% siguran da se neće ni izvući ni ništa. A to je 2 minute posla. Eto ga, i to smo završili. Sad samo ostaje da ovo izoliram izolir trakom. A vidite kako je to ispalo. Odlično. Evo ga, da ovo izoliram jednu, pa ćemo onda drugu i onda ćemo sve to fino da spojimo u jedno i da stoji. Ja koristim ovu izolir traku kao platnenu jer je najbolja i najskuplja naravno. Sada ćemo, kad smo to izolirali, sve ovako prijeći da bude kao jedna cijelina, jedan kabel tu, sve skupa. Pa ćemo se vratiti opet da se ovo ne bi iščupalo nešto. To ćemo fino izolirati. I evo ga. Sve sam ovo sad izolirao, to je kao jedna cijelina. I ovo ekstra neće nikad pući ništa. I evo kabla, ima bruka tu. Sasvim dovoljno da može se koristiti bez ikakvih problema. Evo ga, kad je mrak totalni, ne vidi se ništa. Evo ga s reflektorom. Svijetli je zelenkasto, ali sasvim dovoljno, sve se vidi odlično. Tako da hvala na ovom poklonu. Nema, može se sve vidjeti živo, znači kad se posvijetli dobar, ima ovdje ovu ručku. Ma meni je ovo odlično, beton može stajati tu negdje kad nešto radiš, sve živo ti vidiš za njim. Tako da hvala ljudima koji su mi poslali ove dvije lampe. Hvala vama koji ste gledali video, pa do nekog sljedećeg videa, pozdrav.